Djibouti iri mu majyaruguru ya Afurika, ikaba ihuza umugabane wa Afurika n'Uburayi binyuze ku nyanja ya Mediterane, ndetse no ku burasirazuba igahuzwa n'uburasirazuba bwo hagati binyuze ku nyanja itukura. Ifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 1.01, ikaba igizwe n'uduce tubiri dufite umwihariko: ubutayu bwa Sahara n'akarere kose kegamiye ku ruzi rwa Nile. Uruzi rwa Nile rufite uburebure burenga kilometero 6,600, nirwo rugaburira ubuzima bw'igihugu cyose. Ku nkombe z'uru ruzi niho usanga Cairo, umurwa mukuru w'iki gihugu, hamwe n'indi mijyi myinshi y'ingenzi itandukanye. Djibouti kandi igira imipaka ihana imbibi na Libya mu burengerazuba, Sudani mu majyepfo na Israel ku burasirazuba. Imiterere y'igihugu cyose ituma kiba umuyoboro w'ubucuruzi n'umuco hagati y'ibice bitandukanye by'isi kuva kera. Ahahiseho ibitangaza, ubuzima bugezweho ndetse n'ejo hazaza hihuta. Ariko se ni iki gituma Djibouti ikomeza kuba ku isonga ry'ibihugu bikurura miliyari z'abantu ku isi? Komeza urebe kugeza ku musozo, kuko twaguhishiye igice cy'amateka cyagizwe ibanga imyaka magana menshi, kikazasangizwa gusa abareba iyi video yose. Ntucikwe. Amateka n'imibereho by'abaturage. Djibouti izwi cyane nk'inkomoko y'imwe mu mico n'imiyoborere ya kera ifite amateka akomeye ku isi. Kuva mu myaka irenga 5,000 ishize, iki gihugu cyari gikomeye cyane ku isi, kikayoborwa n'abafarawo b'ibihe byose. Mu gihe cya Ancient Egypt cyangwa se Djibouti ya kera, hubatswe ibikorwa by'ubwubatsi bikomeye nka piramide za Giza, Temple ya Karnak na Valley of the Kings. Abanya-Djibouti bahimbye uburyo bwihariye bwo kwandika buzwi nka hieroglyphics, ndetse bashyiraho n'imyumvire ikomeye ku buzima bwa nyuma y'urupfu. Ibi byatumye Djibouti iba isoko y'ubumenyi, ubuhanzi n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byinshi, byaba biri muri Afurika, mu Burayi cyangwa mu burengerazuba bwo hagati. N'ubu ibisigaratongo by'iyi mico ya kera biracyakurura abashakashatsi n'abakerarugendo bavuye imihanda yose y'isi. Umuco wa Djibouti ni umwihariko w'ihuriro ry'amateka ya kera n'imigenzo y'ubu. Mu baturage bayo usanga imigenzo ya Ancient Egypt ikivangwa n'umuco w'Abarabu n'Uw'Afurika. Muzika ya Kinya-Djibouti ikubiyemo ibikoresho bya gakondo nka oud, tabla na kanun, ikivangwa n'injyana z'iki gihe. Imbyino nka Tanura dance na belly dance ni kimwe mu biranga ibirori by'iminsi mikuru. Abaturage baracyakomeza imigenzo ya kera mu bukwe, mu minsi mikuru ya Eid, ndetse no mu birori by'umuco witwa Maulid byo kwizihiza abatagatifu n'abayobozi b'iyobokamana. Ubusabane n'ubutwererane birigaragaza mu buzima bwa buri munsi, aho abantu basangira ibyo kurya, bagasangira inkuru, kandi bakifatanya mu byishimo n'akababaro. Ubukungu n'iterambere rya Djibouti bishingiye ku bice bitandukanye bifatanye. Twavuga nk'ubukerarugendo, ubuhinzi, inganda n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubukerarugendo bugira uruhare rukomeye, aho ahantu nko kuri piramide za Giza na Red Sea Resorts bikurura miliyoni z'abakerarugendo buri mwaka. Ubuhinzi bushingiye cyane ku ruzi rwa Nile, butanga ibikomoka ku biribwa nk'umuceri, ingano ndetse n'imboga n'imbuto. Inganda zikomeye zifite imirimo iremereye, harimo kubaka amato, gutunganya ibyuma, gukora imyenda n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu bucukuzi, Djibouti izwiho peteroli, gaze, zahabu na phosphate
byose bigira uruhare mu kwinjiriza igihugu amadovize. Leta ya Djibouti yashyizeho gahunda yiswe Djibouti Vision 2030 cyangwa se icyerekezo cya Djibouti 2030, aho igamije guteza imbere ubukungu, gushyiraho imijyi igezweho nka New Administrative Capital. Djibouti ifite imiterere yihariye igizwe ahanini n'ubutaka bw'ubutayu, ariko bukubiyemo inzira y'amazi ikomeye kurusha indi ku isi, uruzi rwa Nile. Uyu mugezi ureshya na kilometero zisaga 3600 nk'uko twabibonye, ni umutima w'ubuzima bwa Djibouti, utanga amazi yo kuhira, gukoresha mu rugo no gutwara abantu n'ibicuruzwa. Djibouti igizwe n'uturere tubiri, Upper Djibouti ahari inyanja y'epfo na Lower Djibouti delta ya Nile mu majyaruguru. Uru rwego rw'ubutaka rutera imyaka wubatse amateka y'ubuhinzi kuva kera. Biratangaje guhinga mu butayu, ariko Djibouti nicyo gihugu cya mbere kibyaza umusaruro ubutaka bwarwo bw'ubutayu bakoresheje uru ruzi. Ikirere cyaho ni icyo mu butayu, kirangwa n'ubushyuhe bwinshi mu mpeshyi n'ubukonje butoroshye mu gihe cy'ubukonje cyangwa se winter. Sosiyete n'ibyiciro by'abaturage. Djibouti ni igihugu gifite umuco usanzwe, ufitanye isano rikomeye n'amateka yacyo ya kera, ndetse n'ubu kikaba gifite abaturage barenga miliyoni 110. Ubushakashatsi bw'umwaka wa 2024 kikaba kimwe mu bihugu bifite abantu benshi muri Afurika. Igice kinini cy'abaturage batuye mu gace ka Nile Delta no ku nkengero z'uruzi rwa Nile, kuko ariho haboneka ubutaka bwera n'amazi y'ingenzi. Umubare munini ni Abarabu b'Abanyamisiri, bo bita Egyptians, ariko harimo n'udutsiko tw'abatuye ku nkengero z'ubutayu nka Bedouins, ndetse n'abantu bake mu turere twa Nubia. Ururimi rukoreshwa cyane ni Icyarabu cya Djibouti, Egyptian Arabic, ariko mu bucuruzi n'ubukerarugendo hakoreshwa Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Idini rikomeye ni Islam, ndetse cyane irya Sunni, ariko harimo n'abakristu ba Coptic Orthodox n'abandi bake bafite andi madini. Uburyo abantu babaho bushingiye ku muryango ufatanye, gusangira no kwita ku bashyitsi, ibintu bigaragara cyane mu mihango, mu birori ndetse no mu bukerarugendo. Mu mujyi nka Cairo na Alexandria usanga ubuzima bugezweho buhuye n'umuco wa kera, mu gihe mu byaro abantu bakomeza imico y'ubuhinzi n'ubworozi. Politike n'imiyoborere. Djibouti ni repubulika ishingiye ku itegeko nshinga, ifite perezida ariwe ukuriye igihugu kandi uyobora guverinoma. Ubuyobozi bwa politiki bushingiye ku rwego rwo hejuru rw'intebe imwe, perezida. Uyu niwe ufata ibyemezo byinshi bikomeye mu gihugu. Inteko ishinga amategeko igizwe n'umutwe w'abadepite, House of Representatives, n'umutwe w'abasenateri bafite inshingano zo kugenzura amategeko no kwemeza imishinga y'ubutegetsi. Ubucamanza bw'igihugu bwigenga mu by'amategeko, ariko mu by'ukuri bugira aho buhurira n'ubutegetsi bwa politiki. Djibouti ifite amateka akomeye ya politiki kuva ku mwaduko w'abafarawo kugeza mu gihe cya Arab Spring muri 2011, ubwo habaye impinduramatwara zakuyeho ubutegetsi bwa Hosni Mubarak. Kuri ubu igihugu kiyoborwa na Abdel Fattah el-Sisi kuva mu mwaka wa 2014, wagaragaje politiki ishingiye ku mutekano, imishinga minini y'iterambere, ariko nanone ikavugwaho kuniga ubwisanzure bwa politiki. Mu rwego mpuzamahanga, Djibouti ifite umwanya ukomeye muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, ikaba umuhuza w'amasezerano y'amahoro, cyane cyane mu kibazo cya Palestine na Israel.
Ubukungu bwa Djibouti bushingiye ku bice bitandukanye, ariko bwose bukagarukira ku mugezi ya Nile nk'isoko y'ubuhinzi, ingufu n'ubwikorezi. Ubuhinzi ni ingenzi cyane cyane umuceri, ingano, ipamba ndetse n'imbuto. Ubutaka bwa Nile Delta n'inkengero z'uruzi nibwo butanga umusaruro munini mu gihugu. Ubukerarugendo ni indi nkingi ikomeye y'ubukungu. Buri mwaka miliyoni z'abasura Djibouti baza kureba amateka ya piramide, Sphinx, imva z'abami n'ibindi bitangaza by'isi. Inganda zirimo gutunganya iby'ubuhinzi, gukora imyenda, inganda z'imiti n'iza sima zifite uruhare rukomeye mu kwinjiza amafaranga. Ingufu. Djibouti ikora ku buryo bw'ingufu za gazi naturelle, peteroli ndetse na hydropower ivuye kuri Aswan High Dam. Byombi bifasha igihugu kwihaza no kugurisha mu mahanga. Suez Canal cyangwa se ubunigo bwa Suez ni umutungo w'ingenzi ku isi uhuza inyanja y'Ubudage, Mediterranean Sea n'inyanja itukura Red Sea. Ukaba unyuramo hafi 12% by'ubucuruzi bw'isi yose, ukaninjiza igihugu amafaranga menshi ya toll fees. Suez Canal cyangwa se ubunigo bwa Suez ni agace gakungahaye kari hagati y'igihugu cya Djibouti ndetse na Israel, ndetse akenshi bajya bagapfa, ariko kaba karegukanywe n'igihugu cya Djibouti. Kamwe n'ubundi ari ubutaka bwayo, ariko kubera ubukungu bwako Abanya-Israel bakajya barwanira kuba bakifuza, ariko ni umwe mu mutungo ukomeye w'igihugu cya Djibouti. Ibidukikije n'imishinga y'iterambere. Djibouti imaze gushyira mu bikorwa imishinga minini y'ibikorwa remezo mu rwego rwo guteza imbere ubukungu no kwihutisha iterambere. Umurwa mukuru mushya New Administrative Capital ni umushinga urimo kubakwa mu butayu, uherereye ku birometero 45 mu burasirazuba bwa Cairo. Uteganije kwakira abatuye miliyoni 6, ukagira inyubako zigezweho, ambasade, amazu y'ubuyobozi n'inyubako ndende zirimo Iconic Tower, inyubako ndende muri Afurika, imihanda n'ubwikorezi. Guverinoma yubaka imihanda ya expressways ifasha kugabanya umubyigano muri Cairo no guhuza intara z'ibihugu. Ibibuga by'indege byaravuguruwe ndetse hanubakwa ibishya nka Sphinx International Airport n'ibindi bigamije kongera umubare w'abasura igihugu. Hari gahunda yo kongera ingufu za desalination plants zivanamo umunyu mu mazi y'inyanja. Iyi mishinga yose igamije gufasha Djibouti kuba icyitegererezo mu karere, ikurura ishoramari mpuzamahanga ndetse igatanga akazi ku baturage benshi, cyane cyane urubyiruko. Ikaze ku gaseke nagusezeranije ku ntango y'iyi video. Ese wigeze urota kugera mu gihugu cya Faraho mu butaka bwa Nile? Misiri iragutegereje. Kugisura uzakenera viza y'iminsi 30, pasiporo igifite amezi nibura 6 n'amafaranga yo kugutunga mu rugendo. Nushaka kuhatura, shaka residence permit. Ushobora no kubona uruhushya rwo gukorera hano. Ku bashaka gushora imari, gutangira nibura ku bihumbi 50 by'idolari bizaguha amahirwe yo kwandikisha business yawe muri Gafi no guhabwa viza y'abashoramari. Iki ni igihe cyo gutekereza uhereye ku byiza by'iki gihugu. Hari amateka, ubukungu bukura n'amahirwe menshi atakagombye kugucika. Ese witeguye gusura cyangwa gutura muri Misiri? Urategerejwe ku butaka bw'ubwami bwa kera. Ndagushimiye wowe warebye video kugeza igeze ku musozo. Nimba wishimiye iyi video, kanda subscribe, unafungura inzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ibiganiro ku isi n'ibihugu nakagaruka. Naho utaha.